Kardom kaddo kabe panta non nili nan tum hanawan pi video lage padap nili si video upload lo hala lun apply jima pola so video nili upload pen comment penando ane penang akorte tum nan chuning rido I payment question lo la pen question ske apply nang jima pola hai alam pu thanle phan gar judo la se nili details nang than po nili a video bange pu screen recording pen ke upload lo na tum sme thek ji anu tins me mobile do pasi athel pu pura live proof pakang pute asapudi content problem ko goti asi nili la pusing thani po video pen aprang sinang tumla play store nang po hala nili bipon ang app lo Perupic instant personal loan po nala tum download ang po download dal pute nang tum hal dak document nang po pan card aadhar card pen bank account pen nang tum pan isi selfie san la selfie ke nang enta thek nang ene thek seminang tum min kenang sot dokumen la ka pan card pen aadhar card pi vek na po pantum bank account la pilo padang tum phanala improve credit score panili non la dagi pon ang di la nang tum credit score nang check po cibil score lo nang tum jong se aprang lun ke entang do patang tum long le pen aprang lun ke entang bo semen tum la credit score pate cibil score mesen nang tum la 700 plus do nei 700 plus dolo putan tum ajara loans man tum apply on po manila 700 pa ber ken elo 600 500 ke tum apply man long elo sta me nang tum la credit score cibil score lo ala 700 plus putan tum aram sit long vek 100% la ke nang tum apply that pen 24 hours kalte 2-3 hours me bank account putan jang phet po la se nang tum na pachini glo a payment ko son lo po na kar tum do la se app pangke Perupic instant personal loan nang tum la play store long damo heglo po pen la so app la ka isi pelo mesen nilis me la dak pen 5 time lo mane nili repayment mesen pen jok ni phan non nangge 50000 approve lo la se nang tum se me tangka emergency na hok se me kachuram long thai putan tum la dak la churam se me thang the athela da interest me kom hek pen hala se group me la nam lo putan da ke me piglo patak se group to longge 100 taka la se 20 taka 15 taka sonang se me la da ke kom hek la se nang tum phan na pachini lo pen nang tum company ke do lang putan le phan arju tame la pen isi nang tum phan chin gri lo la solon ke nang tum di mane la secure pena nang tum la time by time bang hodak update nang fix di nang tum atam chong nang po ko atam se nang le ki pion ji ma 12 months term ma mate 6 month ma la son di ni le ke pen atam bang ki become hack 4 months that ama se hal EMI se bang lo la se nang tum se mane ning hang lo la ke nang tum nong se mane EMI bang pa kom hack ji mate pa ong ojip tan ning hang lo se nang tum ala atam man chong nang bo la se nang tum mana pachini lo pen repayment na mesen nang don tum nang tum repayment mesen mate ana selo ne proof to polage pana tum asap business nang tum chukle mun po jong se repayment hino dak te nang le cibil score me don po pen kaprek atum me loan nang pipilo nang le phan na se nang tum me repayment bang chama thai no labda gong se nang le repayment mesen la pute nang le ajat se mane home se me thang problem long vek po nang le ha bada loan po non pen bank no le nang le loan hang nam ji po se me la so peni la so loan pen se no phanang lang po la so loan ke en hota la ke repayment mesen time by time pi mesen po nang le phan ma jok bank me nang le loan hang pa nang le profile joy pik lo asi antu pana pachini lo I payment ke Perupic bo la sen tum dam ro download igno la pen company ke dot kachi ni rem do putan le phan comment lo narjun kardong